Fatakumavuta yasabiwe gufungwa imyaka 9. Ubushinjacyaha bwasabye ko Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fatakumavuta akurikiranyweho ibyaha birimo gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo, gukoresha ibiyobyabwenge n'ivangura, ahanishwa igifungo cy'imyaka 9. Urubanza mu mizi rwaburanishijwe kuri uyu wa 15 Gicurasi 2025. Fatakumavuta yunganiwe na Maître Fatikaramu na Maître Bayisabe Irene. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bumukurikiranyeho ibyaha 5 ari byo gutukana mu ruhame, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura, gukangisha, gusebanya no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyo byaha yabikoze mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2023 na 2024 yifashishije umuyoboro wa YouTube n'imbuga nkoranyambaga ze zitandukanye. Bwagaragaje ko mu bihe bitandukanye muri 2023 Fatakumavuta yakoze ibiganiro bisebya umuhanzi The Ben, avuga ko ari nk'umwana wabuze ibere, ko atazi kwambara, ko atazi kuririmba, ndetse ko ubukwe bwe buzabamo akavuyo. Bwagaragaje kandi ko Fatakumavuta yavuze ko The Ben natamuha amafaranga ngo amusabe imbabazi azamuzimya. Kwivangura, bwavuze ko amagambo y'ivangura yakoresheje ku muhanzi witwa Bahati, aho yavuze ko yashatse umugore mubi w'umudiaspora ushaje kandi ukennye. Bwavuze ko kandi Fatakumavuta ngo yakoze ikiganiro gisebya Ngabo Meddy ariwe uzwi nka Meddy. Avuga ko Meddy yanze kwemera ko yabanye n'umugore we mbere y'uko bashyingirana. Ku bijyanye no gutangaza amakuru y'ibihuha, bwagaragaje ko ibimenyetso bishingiye ku mvugo za The Ben wagaragaje ko Fatakumavuta yagiye atangaza amakuru y'ibihuha birimo kuba yaravuze ko The Ben yabuze inkwano yo gukwa umugeni. Icyaha cyo gutukana mu ruhame, The Ben yavuze ko Sengabo yakoze ikiganiro kimusebya ko yiriza nk'uruhinja akaba ari na papa w'amarira. Mu gihe cyo gukangisha, gusebanya, hari imvugo za The Ben wagaragaje ko Fatakumavuta yagiye amukangisha, kumusebya ngo amuhe amafaranga. Ku bijyanye no kunywa ibiyobyabwenge, ubushinjacyaha bwagaragaje ko RFI yakoze isuzuma igasanga mu mubiri wa Fatakumavuta harimo ingano ya 298. Fatakumavuta yahakanye ibyaha aregwa, avuga ko ibiganiro yakoze bishingiye ku busesenguzi, ko ubushinjacyaha buvuga ko ubusesenguzi budatanga uburenganzira bwo gukora ibyaha. Yagize ati, ibyaha bandega ndabihakana kuko umurimo nkora ni ubusesenguzi kandi bwemewe n'amategeko y'itangazamakuru mu Rwanda. Kuri raporo y'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, Fatakumavuta yavuze ko atayemera kuko iyo raporo ngo atayizi, atigeze akorerwa isuzuma, asaba ko yakorerwa isuzuma. Yakomeje kuvuga ati, yavuze ko yagiye asaba ko yakorerwa isuzuma ry'uko akoresha ibiyobyabwenge akiri mu bushinjacyaha,
ku iburanisha ry'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ndetse yemeza ko n'ubu agifite ubwo bushake. Fatakumavuta yahakanye konti ziri mu mazina ye zakoreshejwe mu gusebanya. Avuga ko atarize ngo kuko mu myaka 15 amaze mu itangazamakuru atigeze arangwa n'imyitwarire mibi. Yavuze ko abamureze birengagije amategeko y'itangazamakuru kuko ateganya ko iyo hakozwe inkuru itari yo umuntu afite uburenganzira bwo kuyikosora, gusaba ko isibwa byananirana hakitabazwa urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, kandi ko iyo ibikorwa atari kuba agifunze. Maître Fatikaramu yagaragaje ko ikirego cya The Ben cyari cyatanzwe n'umunyamategeko we ku wa 29 Gicurasi 2023. Fatakumavuta atabwa muri yombi kuri 18 Ukwakira mu 2024. Yavuze ko Fatakumavuta atigeze apimwa ibiyobyabwenge na cyane ko atigeze asinya kuri raporo ya RFI. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko raporo ya RFI ari na makemwa, na cyane ko yakozwe n'abaganga 3 b'inzobere kandi barahiriye gukoresha ukuri. Yavuze ko iryo suzumwa ryakozwe ku ya 21 Ukwakira 2024 kandi ridakwiye gushidikanywaho. Maître Fatikaramu yavuze ko ibyaha uwo yunganira akurikiranyweho ikirego cyatanzwe n'umuntu umwe, ariko ubushinjacyaha bushimangira ko bushobora gukora iperereza ku bubyibwirije kuko butarebera ikorwa ry'ibyaha. Ku bijyanye n'ivangura yavuze ko adashobora kurikora kuko azi ibibi byaryo. Ari umunyarwanda kandi watojwe ku buryo azi neza gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ibyaha bigize imurirane mbonezabyaha, bityo ko yabihamwa n'urukiko bwasabye ko yahanishwa igifungo cy'imyaka 9. Mu bisanzwe imurirane mbonezabyaha bivuze ko habayeho ibikorwa byinshi bikabya ibyaha byinshi. Icyo gihe iyo umucamanza atanga igihano ateranya igihano cya buri cyaha bikabyara imyaka umuntu ari bufungwe. Gusa ariko igiteranyo cy'ibihano ntikigomba kurenza inshuro 2 z'urwego ntarengwa rw'imyaka y'icyaha kinini umuntu yahabwa. Fatakumavuta we yasabye ko yahabwa ubutabera kuko yari atunze umuryango kandi afite uburwayi bwa diyabete. Maître Bayisabe Irene yavuze ko ibyaha 4 birebana n'itangazamakuru bitakakirwa. Nyuma y'imyaka z'urudaca iburanisha ryapfundikiwe, urubanza rukazasomwa ku ya 6 Kamena 2025. Ngayo nguko ngibyo ibya Fatakumavuta umaze igihe kinini afunze. Mukomeze mugire ibihe byiza, mbese ukanda subscribe, mbese ukanda like, share na comment.